ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Hadu sanpu arngut kinong tray jong ka Woodland Hospital Shillong bakentum, ya ki shinrang bat ki kentay. Menta kesni thok ding jong kesantrik urempang arajar arpuway kilayo ya kejing ai dawai injection ban yada na kejing pang covid khat kendai. Nalor kini kisan pu arngun ki bor penyat kini ke hospital kila pentip ru bakin sanang nyai peteng ya kejing ai dawai injection ban yada na kejing yabit ya kejing pang covid khat kendai. Shwa bakini kisan pu arngut kin lej paino shalaying. La pensong shwa shiteng kenta hapo ka kamera bala penkrek kerpang jong kene ka hospital bat lap tha ru yaki bala dadon kano ka jing pher ha ka met ka jong ki dai ban pentep marmar sha ki jaka ai jing sumar ki badon hajan Menta teh hapan ya pek mo hapi ya chakmat ye ta banye long banye protect mo we kom ye family eta community ba le front line mo te you have to move on forward ni yang ta wa nya don jikan man si buan ya kata ta menjarap mo dak menta kasing dak sedang di kapor sedang resh pubuje jadi by lawan kiri sanpu angon dekat kita di banyi ladap ai berasi baru kat du haduk atapot kiri longi i bekim dan ki sains subject sini baru ki biang let baru apa jing pete jong ngal ngai thai udan cara ta jikaman long nomor bakat kumang adiknya tekat kim dan hira ba reaction ni masan dap nimbel kita masan dap injection masuk injection ibu saya ki hapo observation room live hominen dekat tu kan kalang kapakong sante bengin pet di wala kataru syab kimi kila yo hi health doc nagi sister ki beran hapo observation room la health doc ki balada kadang kanu reaction kapa ipher baki snolap kapa jur e kuntu te kila baki pot budwat ki health center hasha jan snong doki ne kila ban fun ki doctor ki baki kila ban shabingin aido de register shwa ka ko win app ke dia kata ki haban wan la any ID proof te kuntu either Aadhaar card, PAN card, ne ipin. Thì là đây kila don kateng hantu kila la ben receive ka vaccination.